years ago, the Ministry of National Unity and Civic Engagement was created. It has a very important mandate to educate our youth about our culture and history, so they can play their part to speak up against genocide denial. What happened in Rwanda should never happen again anywhere. Unfortunately, I cannot say with confidence that the world has truly learned the lessons. We see reason for concern all over the world. Social media has made it easier to deny the truth about mass crimes. The ripple effects are very dangerous. What is most important is to speak out and preserve memory, no matter what powerful interests are made uncomfortable. We must all work together. That is why it is so moving to see Rwanda's history reflected here in Latvia. Perzida w'u Rwanda Paul Kagame yatashye kuri uyu wa gatatu ikimenyetso cy'urwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kiri mu isomero ry'igihugu cya Latvia, aho yari mu ruzinduko rw'iminsi 3 yashoje. Kuri uyu wa kane navuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe agaruka ku gisobanuro cy'urwo rwibutso. Bisobanuye byinshi kubera ko nk'uko mubizi Rwanda rwashyizeho inzibutso zo kwibuka inzirakarengane z'abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'amahanga. Izo nzibutso rero zigamije kugira ngo dukomeze kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, ari nako twigisha amateka y'icyo cyaha, amateka y'iyo jenoside kugira ngo ntizongere kubaho ukundi. Rero uyu munsi hakaba hatashywe urwibutso muri iki gihugu cya Latvia. Bikaba ari ibintu bikomeye kubera ko nirwo rwibutso rwa muri aka karere k'Uburayi y'Iburasirazuba. Rero bikaba bizatuma abanyarwanda n'abanyalatvia cyane cyane urubyiruko biga bagasobanurirwa ayo amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kuri urwo rwibutso. Rero bikaba ari ibintu twishimiye. Mbese uretse kuba arirwo rwibutso rwa mbere rushyizwe aho ngaho muri kimwe mu bihugu byo mu burasirazuba bw'Uburayi, mu bundi Burayi bwo ibihugu bifite inzibutso nk'izo ni ibihe? Ni byinshi. Igihugu gifite inzibutso nyinshi n'Ubufaransa bugeze ku nzibutso 16, ariko hari n'Ububirigi, hari Ubuholandi, hari Ubwongereza, Ubutaliyani, hari Ubudage, Ubusuwisi, ndetse no ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru naho hakaba hari inzibutso muri Amerika no muri Canada. Kugira ngo urwibutso nk'urwo rwubakwe mu gihugu kanaka, hari amasezerano u Rwanda rugirana n'icyo gihugu kugira ngo bigerweho bifata iki, binyura mu zihe nzira? Ni ubusabe bwa guverinoma y'u Rwanda ibinyujije muri za ambasade. Nk'uru rwibutso rwasabwe na ambasade y'u Rwanda mu Buholandi kuko n'ibihagarariye u Rwanda mu gihugu cya Latvia. Umuhango wo gutaha urwo rwibutso warimo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, wabaye perezida wa mbere ukoreye uruzinduko muri icyo gihugu cya Latvia. Mbese mbwira, kugirana umubano na Latvia bimariye iki Afurika, bimariye iki u Rwanda? Urakoze. Uruzinduko rw'ingirakamaro kuko nk'uko nari maze kubivuga, hari urwibutso rwatashywe ariko hakaba hari n'imishyikirano yagiranywe hagati y'abaperezida bombi, Perezida Edgar Rinkevich wa Latvia ndetse nyakubahwa Perezida Kagame akaba yagiranye n'ibiganiro na Minisitiri w'Intebe Evika ndetse na Perezidante w'Inteko Ishinga Amategeko Madamu Dayiga Mierinya. Rero baganira ku mubano w'ibihugu byombi, aho hari ubutwererane mu byerekeye ubuhinzi, mu byerekeye ikoranabuhanga, ndetse tukaba duteganya kongera kuwuteza imbere kurushaho. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda i Latvia.
abatuye mu mujyi wa Kigali ndetse n'abahakorera ibikorwa bitandukanye basaba leta kongera ibikoresho bifashisha birinda icyorezo cy'umuriro mwinshi ukabije cya Marburg. Ibindi kuri inkuru reka tubaze Enora Gladys yafatanyije na Safari Desire. Aba bose bakora ibikorwa by'ubucuruzi bagaragaza ko ibi bikoresho bikenewe nubwo ku rundi ruhande bataratangira kubahiriza amabwiriza uko bikwiye. Icyifuzo gikomeye nuko nyine amazi yaba available always, kubera ko kuba amazi adahari birimo urumva niba abantu batonze umurongo bari gukoresha ahantu hamwe bimenyesheje n'ubundi ntago turi kwirinda neza kuko n'ubundi hari kuba contact y'umubiri ku muri. Niba ari ukuba dutonze umurongo dutegereje gukaraba urumva ni ikibazo gikomeye. Rero amazi yakabaye menshi kugira ngo at least ubukarabiro bwose buhari imiryango yose yinjira hano mu isoko tugerageze kubona amazi yo gukaraba ahagije. Ikibazo kiriho aya mazi n'ubure ntamara umwanda mu ntoki cyangwa mu nzara. Dukeneye isabune. Abakorera ingendo zitandukanye mu mujyi wa Kigali bavuga ko bahisemo kwirinda bakurikiza amabwiriza nubwo bitari gukorwa neza nk'uko bikwiye kandi bumvise ko kiri gukwirakwira kihuta cyane. Ntabwo turabimenya neza kuko ni icyorezo kije gitunguranye twakomeje tubyumva gutyo, ariko mu rwego rw'uburyo itangazamakuru ririmo kubikoramo turimo turahita dufata imyanzuro kuko icyo cyorezo twumvise ko kirimo gukwirakwira mu buryo butoroshye. Gamba kubera sosiyete mbamo ntago nakubwira ngo mfite ingambi zinizi. Reba urujya n'uruza rwo muri gare niho nkorera, ntago nakubwira ngo ndakaraba ntago njya nkaraba, nta sabuni hari yo gukaraba, nta bwirinzi buhari. Sinakubwira ngo ndakirinda muri ubu buryo cyangwa se muri izi ngamba. Dr. Filemo Uwishema ushinzwe indwara z'ibyorezo mu bitaro bya Kibagabaga avuga ko nubwo kugeza ubu nta barwayi b'iki cyorezo baragaragara muri bino bitaro ariko bakomeje kwirinda ndetse no kubahiriza amabwiriza